level. So benifunzani ngale yini lokufunza yini lonako wena lokufunzile ngale nani yini lokwati ukubona ngetandla takho ngetandla tami ngata into eningi vele ya njengani phela ungazi into eningi asikhulume ukuthi mina ngathi lokho nalokho ngathi kwenza isitofu wena stove semalani ya ngathi kwenza noma legate okay she said yeah ngathi ushaya steam meselani okay ngathi noma ukuthi ngiyaka eroom okay ngakhona ukufunza esikolweni lokho hayi lokho ngikufunzile before ngibonile ukuthi isikolo vela ufunza esikolweni ngoba lokhu ufunze sebakufunza ekhaya ngifundile lokho ngifundile okwamalume vela awufundiseni nomalungu awufunzanga esikolweni esikole vela elimanga wasekela ya wasekela usona ngathi umnyaka ne-17 why usekelele isikole lelanga mina ngibone ngathi lesikolo mina ngiyodlala vela ngisebenzisa udlalelani uzakudlala ngingathiboni ngaphambi vela ngingathiboni maybe ngafika grade 10 konke kutshintshile vela so wena bangathi le mali imali bafuna yona leningi esikoleni because le mali vela bayafuna bona kude lokhu kwenza unganemali yadura ne noma liphepha straight bakunika ukuthi utobhala ngemali yabona atokutshela ukuthi everyday kufuneka ubambe ima 300 or 500 utobhadala amaphepha uthola ukuthi le phepha le 1 i-100 rand wena une-500 mara ufunza maybe 7 amabhuku or 8 uyabona angeke khona vele funa uhlala nesikoloto vele ukuthi nabakoletana vele bazoyiletha mara sengiyibuka mina le mali phela leli viki babhatala 12,000 yabona le ngimali le mina ngithathako everyday yabona ngiyogibela futhi vela ngibone ngathi so mayima usoyekela le kunele abantwana nayo bafuna ukuphinda baye esikolweni nayo bayagibela ngibone ngathi hayi mina ngitshela ukuthi athi ngiye esikolweni ngisebenza lesikhathi se-1 mara angikhonanga vela wena konke ngesikhathi lese-1 sengichuze ukuthi ngcono ngisebenza so ekhaya bathi masoyekela isikole bona vela bangavumi usoyekela isikole ya bangavumi mara mina ngenze nenkamba yebo bathi nangalena ekliniki yenu ufuneka imali bafuneka ekliniki bafuneka imali aloko mwanami vela kayenzeka vela yabona ufika uthola ukuthi wena ungafika maybe ngo-4 ekuseni ekliniki uyimela ukuthi bona batovula maybe batovula ngo-8 yabona mara wena ufike nge-4 ukuthi ufuna ukuvele uqala ungena mara kutobuya lo utofika nga-12 wena ungesengena uyangena yena vele because bona bayakhipha imali emkhoneni yabona lela abanye mabaya ekliniki bathola la madoda amatshela ukuthi lelanga ntobuya ngizokufonela yabona ngangifika mina ngifika wena phakathi yabona ngizokunika yona le ufuna yona yabona vela bayenza netsotsi so ususwa yini eMaputo utengana South Africa angibone ngathi sekuyangibhedzela ngale usowendani usowende mama hayi manga mngani wami ngiyenzile angeke ngitshela manga mara ngiyenze kudala wendani ngoba ngiyakubona ngale ususe macala
mara yami semaphelile. Wende Semaphelile. wendekalani ngani sekaphelile wendekalani wendani Mina ngiyangile umuntu kodwa ngiyati ukuthi ngibenjani vela. Imali vela mwanami nangayifuni ukuyibona mina ukuthi nayo. Mara mina ngatshontshela umuntu wale phandle ngitshontshela endlini.